Mulanda namai Filipi apong pali liang pali mai bukia cinta yongwan pada mongong tau ni se tau ipaneng ida mongong tau rejoice, and again I say rejoice. Kawang da kumlak ching na pai bukai mong mai shaya ida yilua menyong pa de mana ida kumbu hipang moha. Hymn number 488 Jesus paid it all. Jisua Shakian. Number 346, okay? 346. Column, the Lima Walk, 346. Mulan yelak wacham shayong yang loka. Showing my mind is
loka lay bulan kung te yung mong mayanang kawang amoy mansi. Teman fay kawang ngau cha te ki inang to lai hem number 66. Kadong nyu say kawang te mong may ingwen pu fay yi lo do. Ite miktisiwa minyong hem lok do. Ite miktisiwa pu fay yi lo pu fa do. Adaw kawang ngau ngonang. Chinda to isibu nyumpa anyo sausan palan, sausan yulan, anyo tome. Ocean kawang katalan cimengonang, numane sede kawang nokte anpo na yapu, adaw ngau awang ne China tamnang, ayang kawang cingmay, toloy may numan ese fay ngosi. Tinyi teman mok sa ke, taitim caya bungonang, mapu yasan nang bay, lien dibuhat me teman hango ya pabu jingne. Ayang boy teman pumainok me. Teman pumainok mong mabumut na miyang bujingne. Sausan panyi. Tini installation. Sausan yuja. Sausan baca. Anyo. Mukuk chong te ano sunat telak. Teman bay sausan baca. Anyo ato me teman bay chenau Jacob. Pace Jacob pu yang i ngau soyang ki. Tuh ato lan kongko mumin me. Teman pumainok mong mabumuk ngok bujingne. Installation. Taitem hake timak se, pumainok ke temyangki, tu kai. Adau taitem omlak cine, pay bulan noman esete, mong mayanang. Taitem tinyi teman cionlak taitem hake ngonang, Kunyak Baptist Church Mon. Installation service of Nyanau Ti Ngipchem Kunyak Associate Pastor Women Ministry. Hey, Pajay L Hangeng Kunyak Superintendent Sunday School Ministry. Aga, taitem maga lengbungonang, tau nam nolak cine Minister, Reverend H. Moba Konyak, Pastor. Chongpa, Pajay Hongbin, Associate Pastor, Youth. Kumlak cine Nyikpu hay local ibu, Wailak Praise and Worship Team atau asodigi. Taitem cha mengopu hem loka akung teman tui wang lokso tigi sa jam loka yang olak tau kai teman taitem lili kawang te wong yu ayup lak atau me pacay camong tigan ngonang taitem lemme topu hai takpulan cengne yupu welak nyum pa ngonang pelime nying tempu tuiso act of installation tau me minister ngonang ngau ilak short speeches chame Nyanau Ti Ngipchem Konyak Nyime Pacay L Hangeng Konyak. Number walk me Hemwing Amaycha Pacay Impi Akung Kawangau Nyolak Minister. Taitem number 3 me Yungwan pa tau nang chingonang. Adaw tuitem na akung aloke akung tuitem me yo payan lakse. Tinyi teman na cholak taitem hadaw ki ngonang. Okay, mulan ne, yo patanlak ching ne, adaw itam nang sa. Taitem mangopu kie, kawang te, panapa yo plak ching ne, pacay camong tigan, ite hipak panang. Mulan ne, mong mayo patan gay, ngau ngai tawa yopu hibag ya kening sabsi me akim yan nang ba kanpu moyman ba wangtang achaw pa ayan kawang opa ayan hibag wangang we tampa nang te minyong pu phabuai katam yang han mamu idesem yang ngo pu kie ni wok mong me yoi shi nyu jingne se linglak hayang ni chibu ba ni a nang da emakhambu ni nang da tobu phabu ni se takai tini KBCM Kristalan yan kem oyong shubulan au shina tani a achao nang nyau ni se tai dau yang nang khamjing tadan kai ong inanyai bu phai shot yang ngonang o chao pa yan kawang opa
teman moi lane moi man tau yang yan lak ching na se nang ya ha chao teman phai omong pha anyai ne tanya women ministry me associate pastor nyai nau hayang Sunday school ministry nam no lak ching na se pa jai emni ching na se installation yo bakam bu tai dam ayong cha tam yang ngonang wang dang achau ba ayan kawang hatau ma tai dam chong pa mo yang sai sapu tak pulan ching na yo bakam nam no lak local lailak hayang cheng japu phalak ahui ba nang niom ba nang shausan ba gaye hangi ba ngau tamahalak ching na se hatau tam ta pa ya pa hatau nyaw lai pu cha phe ma cha se tamana chon na pai Taiwan de moi man tai dam ayong cha na meng atam pha tau khai hatau ba tai dam ling a chon na Taiwan de nang sap chi angan wong taman phe om ngo phao se ling a chon lak tai dam e se ya wang tang kawang nang yaksa da phan phayang yo poi e se mo pa nang mong ai yo amen. Teman tai temahan ne yanang yang pu wong pong na meng bujing ne linglak toi tamcha ke ngo bujing ne sa chainau mon bai I mokuk chong de pas ne sonlak ado installation tai tema mokuk chong pumainok kayalak ayang bui teman pumainok teman member cha ne meng bujing ne yo pa khama son bu ado moiman ne meng lak se pumainok yo pa khama son lak chin e ngonang toi chainau mon bai ya hung pui nyu bu kata ayang CDC me theology nyau so yang youth ministry de konyak pang chimpang me ke yu ngoyang gi ayang moang bu interview me ok pu jing ne taning mukuk chong de tai lak chin e ngonang I a teman phai pa jai Reverend R Talim I ha cheong pa ngonang yong kawang te mikti siwa tamlak minyong phalak cha ngonang I pa longpeng me pastoral ministry mangonang I ha cheyong pa nyo pastoral ministry te yunang kawang chung na yong pan na pa punok sa cha se ke ngi ok nang ayang kawang te yong minyong pu panang pang nyu ha teman moilan ne iman ministry chung ne yo patan hau sa tau chane tamnang sa yo pa kumbulili wo yang hipak alak chung ne nyom ba te hipak panang gi Taman pai China mon bai nang teu kan de ong lak chine setong nang Pumainok ka yop adan buki naw silan mabu kawang ka so de yong lak ching ne theology nyau bu ma ngonang hayang ma nyau graduate myang bu yoma anyai na teman fai Reverend Uchai Talim inok noksa hayim cheyong ba ni kawang so sang lak ching ne se ngai bu youth ministry me associate pastor youth me wang mana so sang ngoyang teni anyo KBB pang me nyom ba jana yang lak hayang mogok chong na iya posting taw yang ngonang 23 of this month hat nga ni installation service mok chom ngonang teman pumainok kadalan e wuye tabung ola taw jing ne taw hado ma kawang ngau cha inang Joshua afong cha aleng tu me tawa nang de mong yong hayang mong tai lak ching ne ngau yang bu se tai do ya nyamada de yichi ma mong suya ta de hang ching ne nang amakanda tai lak ai taya boy to yongwan pa nang fai cham ngolak hado ngau fai nang pumenok so chingkai moy man tam sona daya sona dam nang mong yong ya apa kawang nang fai ombongola hayang sa I hibak ya ngaw adam ilak
iyang pai me ilin na dalak mok chong da dalak pumanok tim ani inyu ipanok peung peng onang naman tau ganda onga ani yu temane di kon lan kai iman jenese jam se yu bukan buya suan dalak jenese hado hibaksa ida fadona please Mulan dalam mai, wang sembabu puminok nyumba, orden ministers lan, puminok sausan ba sausan yulan, hadam cuma tabu kanat ibu Kristen katalan, hibak ayen namai pada mucina se awang na kaong da minyong ufanang, yang mulan da wang sempanang, sa nyumba ibu kia hibak laulinga se wanda yonga lau bukio tainang, yang bui wang benga. Youth Ministry ma 2021 ma tayang tizet tahun ma associate youth pastor na sausan tuling ngobu hayang mawang ibu kia 2025 ma interview mo ngayang sa aji pastoral ministry de yak yuwa lenga talak sina satu ki nang kada tamba singengonok ma bu kata yesengba ngogolak ibu kia sa tinok apa KBB phangba evangelist tuiling ngobu 2019 ma retirement yang 2020 ma ong yang NSC ma sandam ward ma de kia ngobu hayang wong beng cha hado hibaka lockdown na meng yang cha cha sising min sing ngoma yang yenang pa de kia ngobu hayang wong beng cha mai mai hado ba nyui chung mo yang 2021 ma ta yang anio KBC ma simalampia namno tam yang de kia ta yang hong yi me ha de kia ong yi ngonang jau sen no ma da tu i tam nang ki to kai KBC pumunok landa Nyum ba yang so pumunok so ching da yong minyong mu fa boi small lampi ma ta ngau bu ma chamai phong bu ngau bu ani yo pu kham bu small lampi ma yong no mana pau ti pu ka ya no mana yo pu ka ya tui so small lampi opung yang wong pe nga so san tui ling Taiwan da tak ku sang pu hang u yenang ba ha do kia yong ma ya la yi ngonang jau se ta ni la yi bu ha do yin yi bu ngau cha li ani yo yelak pa Saji ministry ala da yak hiwa tai lak chinesen numanda yupu ma yelak pa cham kayo sa da i hu tai nangi to kai sa nyom ba ibu kia te 23 hat ngani ado kia muguk chong da sausan tulinga ngolak chinese tai lak pangchim ba it bu hisap ba wong peng pan ado kia ngolak kia ado kia chainang to kai ado nyi hi pang ba chingmai lam ninga yen jing na se ministry jing na se yelak ba yopu macam kayo se nama mulanda hado yopu to hado ngau chai tam nangi anio yelak ba tinok noksa kadalan mulan kan phima hado kia yanang onang to kai teman yen tuiso ministry jing na se yelak ba yopu macam kai sa to tam nangi youth ministry ma sausan duling bu sausan duling opposition da tawa oppu sang hado kia tuiso semalam pia lingyangi hayang bu sa pumunok cha kilak jing na se tailak ngonang to kai hangki sayong bu ba kilak sina sa to kia tailak sina se timda nang bu to kai opusina tawa lenglak hayang boy tawa oklak yichi hayang boy numana yupu kaya numan jing prayer support kaya hai tuiso semal lebia okpu ngilak ngona to kai yelak pa tuma yoyoy kan ba to kia yan yang kawang sausan tuling ataya boy mulana cha sina silak boy yupu macam kayo sa to wi tam nangi to kai yonga lende bunyi pamahang sina numana yupu kembumba chamai phongbuma semalam pima pong di yu atau ke leng yang ke lende bunyi pak cina si yang min yang favoy yelak pa tening 2026 mawang yang leng atalak tuiso ministry cina se yelak pa yu pemacam kayo se alan ngau halan hai ngau tam nengi talak lan khong kembut tenyi atau ke tinok noksa yi kamu mai atau ke yenang ok atau ma kui ma bu naulan ngonang iman haulak yang kata tama cing ba bulanu ngonang to kai ngop bulan sa anyi ba ibu kia anyu apa ni hai ngolak sa apai jam se talak lana to kai alolang oya pui ngalak chen sei pakai tang okay teman vai mok chong de nyumba ala wayang talak pumenok soching mabu auyan lengo nang ke tau kan de pai ke yut mabu hemlok hemai laklan yang noksa ka dalan
mok chong de ling lei wande mok chong town me teman kebishim mabunyi bango nang sa teman moilana tai dau ya hayang tai dau ha adau China temnang hayang teman pumenok kaya iman kem yong lak jing nese semen lempe nam noe temnang kawang iman pai yelak pungolak talak lancing melam lenga teman shot lak jing nese dong nang teman jam se yup pui bakya jam se yup ha haleluya chao ba ada ba yongwan ba kawang nang angan wong ayong jing nese menyong fa boy Oyen Ocean anyai ne mok chong me konyak pumainok cha lonbo hadau dang me niomba transfer ne myang lang ne myang transfer ne myang daye ngobu kan me niomba anyu alaja pailang ne myang wande deman be hada me cha hinau mon bai kbshim member e sona dai lak ngonang wangdang achau ba ada ba yongwan ba kawang nang angan wong nang iman pai anyai ne i ayen pai nang bongodo ayang anyai ne kema yong bume ayang ministry joiso linga dai bume niomba office me kawang nang oklak chingne konchong nang aphado anio yalakban nanok bu ya ha phashi ayang kawang nang angan wong nang iman pai bongo phase wang nang men me wangdang kawang fana phabu phai anyai ne hadome nang social lak jingne se nanga niombalan wongbong nomyang wande niomba ala moi mana dambu pumaino ke monghem bu phai hayang ating lak bu phai teni apa aha ya chao kawang men me nang social balan tuman yonga hayang pang nyuha men me nang niomba dawa yakasinga yop bekem sona dai boy obo takadene yok sang bo ya fan me sanga sosi angadadam wangnyak wande wangai wande iyan niomba na dainang hayang ba niomba adaba kawang nang mungonang nang iyan yomya yombu nilandang me wongpong no myangbu kong kimbu ya haying namno oklak ne nang sausan ba iyan chon ba som ay dalak pumanok soching noksa gadalan iman kem yongbu sebe kawang nang umbung ofas yop nang tolana so ba nang monga yeo amen. Okay, all the best. Sa taidim number lim ay number pali ado munyi jam se ake lingat ailak chingde tobu sailak kay takpalan chingde yopu welak anyo nying tui egg of installation ado weke yalak chingde se nyom bade ipak pananggi. Tomana ya pai bu tobu nam no ya pai shoma kawang ngau yelak patai dolak chine se hadau inang tawa numanda tong yang ge kada cha chingna kawang de ni lek lak shubua yichi shibu tau yang boy numana ate ni lek panfong hayang atobu fa bu chiang ma numana hangga tongbu phoi wumbu wan numan khong kimbu tang mangonang hang ne ima chat no buwe ade ni lek nang no man jing pan phong khong kembu kem jing de ya bai do tau manaksi tau kan me ha yeng wang mana ngola ate to ka lai do hayang no mana ni lak ha ka wang dang tawolan tawe eplak hayang tawe no man tang me mai bu tuilam alam li soka tamlak tawa mokha landa numanjing taiha liha miangne yitam lak jingne tien lak hayanga numanjing wuwung wulan a wuwung wuleka bayanga ngolak hawande jatlan mabu kadalan lilien numande mongmai se nyiklak hang jingne ima a numanjing kamek a nyuilak jingne mai ma bu fai ngolak panpong pha bulan hayang panpong yepha okulan tangma benefit muhiman
isi kema poi bembu ngonang gi se kawang ngau me ngobu hado sagi padam na sadamane tobu ya bai bu hibak ngoha sosan banan hibak emna Hymn number 385. 385. teman ya bai bu tobu kawang yak tshima dama yang pabu landang moy man yu dama yoblak chine se teman bai sausan ba je wang thon de yoblak chine tong na Yoba Chao hang ayen ka ong ba Hado ba ni amai chene nang nam nyong ha ba yoba Chao ka wang tani anang ching chao ba ni ke bi siam nang Christian kalalan ma boy nang kam ching de nang lai ngau mong bu kia au sen au yen ne yoi ayen bum to bu rok ta anu nang amui man bu ma bu yo ma bu pan bung mai dam hayang ami sin ching ne hayang ayo yo ya fan ma ok sang atam bu mui man chao dam bu hayang amin yong pha bu ma to bu sen nang si su dia abai dam ngonang iman nok sa ni bum ba bu nang amui man tam si hayang ba kawang nang halan au sen au yen ne tam bu yen mong ma yoi dam mui man bu yo ma bu smai bu ya yang oba nang chao ba kham ching nok so mi hi ngonang nang iman kalalan noksa nyubum babum au bio yak yang na yatam nang mui man tam si ayang uba kawang api meliak bu abu meliak bu yo ma samai bu nang ibu kia nang achau do jing dia apa yang opalan noksa iman wim nyu dai da bu dai dai lia bu nang mui man tam si ayang nang ang ching ga som jo lak na do se malam bi mui man siangin nang achau ba kham ching ma chuan wan na nang cha lu na wang we nang pu ngau mai cha chong pu manok ayan ma ang na tam pa ba ka wang pha bulan chen mui man yu haru nang mui nang man chau dam ma aba ha ya ha chau kaung ya phan pha yum nang uba tolan khong ki mu nang mu ngai yo amen amen
kawang ngawe ibu kia. Oyen ocean ingau winjai. Obedient children of God. Kawang hayim lan na menga. Kawang ngawe ibu. The word of God winjai abe. Kawang achan bu mohiman. Imana taunang. Tauki mu oyen ocean. Ating lak hayang ayok. Ating lak pulana healing. May damlak pa ang anong mo taunang. Tauki ma oyen ocean. Kawang mabu. Mohiman hayang may dambu. Yahu hayang nang jingne ninok jingne nang hayam lan jingne nang sagi na miyanga tanap special prayer. Yopu yahu bu na miyanga ma. Yalak pa tawa hado kawang ngaw iwande. Yoy swachim mabu sagi na miyanga yong bu oklak sa hado idam nang. Hayang naman yong mik moye yo badando hayang hado kawang ngaw iwdo naman na chaydo. Hado kawang ngaw kaya nang tak mailak. Hang na hado ayan ngaw ngonang. Nang ating lak bujing na hayang kawang ngaw winjay bujing na nang muhiman daulak. Tawa kawang ngaw hado ki inang. Nicha anbong limbaji yopu hibak na. Peter hayang John kimjing da om. Hawanda punap mamu ya fai da ngobu kada cha kimjing da ong balan mabu. Ya hulak hayulak jingna semai buba tadan sa nyepu kimjing tadan songma. Iman nichai e wei baya ang. Iya Peter hayang John ni kimjing da onga ngobu ngie ngin yu. Hawanda Peter wa John fai ida ting kaka laya e. Tuman da lay pa hayang iman mabu alam ja tau galak. Semong iya iman ngau jaya yipo balay. Hayang boy Peter wa e. Ama ngin may hayang hon yanang. Hayang boy ama hangengo hatau nang da yafaning. Nazareth mapu Jisu Krista menma kiamdo. Nazareth mapu Jisu Krista menma kiamdo. Hayang iya yu yakcha. Ye jonyang yong nadam. Hayang hawan demu iya hayang yadu lama wong nang abay. Hayang i homa yong hayang kem nawang. Hayang kem homa hayang kawang minyong i iman fai kimjing de ong. Hallelujah. Tanap hada bungau nang jingne atingne miang nang. Praise God. Hado bungau Taiwan de. Hado kada ya phai bu mai bu. Hayang boy aching na ma bu lam Jisu Krista men mai dam bu dau yang e. Tanap oyan ocean Jisu Krista men mai dam bu yahu nange jana yebu yahu nange mongjang phana bu bai yebu hibak ya do hayang ating lak to hayang nang daulak teman moilan mingoi ha nyalak pa yung hubulan mo ya kawang mohiman nang yung buma mining mo nang hayang nang decision ya apu ma mining mo nang hayang adam ating lak pu mo nang hayang hadaw Nazareth mabu Jisu Krista men takcha yichi hayang bo alam mabu may damlak hadaw ya phai ba hombu ki tanap nang homlak hayang tak may dambu de minyong fa khumjing de homma ombu ya fan ma obe ocean hanghi takhaden mabu hangi mongsang mongmyang mabu hangi sangsi tuidai mabu kawang tanap nang da lana damlakay hadaw nang sagi palak jine tabi ninok masagi phado fellowship masagi phado small circle ma hayang halim hadwok yom nung sagi phaya kawang tanap nang pai tuiling nang tuman jam siyo buhay bagya hallelujah hallelujah achaw ba ada ba yung wan ba kawang
nang halom Yesus Kristus hadau kadong nyude swanyangge hayang I ayen bem lanse Calvary dang bem panapa I may bem dang da sei koyangge hayang hadau kuibu gaya kadalan hangsena maya sangabonga takadana ngo hadau saya Yesus Kristus bem kuibu gaya mainang se Isaiah tengah melim aliang ngama sagi pa ngonang daw jing na tanab hadau ngau nyu ada ngai damba awian mongchang mamaya ngonangge awian judai mamaya ngonangge awian kanmong mamaya ngonangge awian yahama maya ngonangge awian pemdangdama maya ngonangge awian relationship mamaya ngonangge awian mentally maya ngonangge awian physically sangabong ngonangge hallelujah tanam nang som ya pai boy awian financially shinyung nyu mo kemayo pa ya pai ba ya phan ngonangge awian duiso along yelai be ya pai ba kie hayubu ya phan me duiso along yelai be naw ya naw silan ngonanga yuong bayong lan ngonanga hado mong sang asay tanap kawang nang song da ya bai boy hallelujah wang dang kawang Peter hayang a Johnny imni yang silver or gold mo Yesu hayang mo yasa lang nese imni asagi pabua imni mabu angan mong payichi hayang mo Nazarene mabu Yesu Krista menme shimaya mabu tadan songma ngobu yapai ba kemne tam yangge hadau pungawa tanap hadau mayong ngobulan awyana ating lakbu pai ya dagi yop dagi iman jing nese ating bana mengadam do Nazarene Yesu Krista menme takbulan mayadam do Nazarene Yesu Krista menme ya pai balan kemne dam do Nazarene Yesu Krista menme mingmau balan mig ebadam do Nazarene Yesu Krista menme naban balan na ebadam do Nazarene Yesu Krista menme mongchang shui bulan mong yong adam do Nazarene Yesu Krista menme ma bulan me sawi kau de dai yo bulan ya pai ngo bulan ese kem oklak wong phado nang kadalan nang tanap lana dambu ayong jingne kawang nang menyong boy awian au sina daw ma menyana pha ngonangi iman jingno dei do yop nang aba aha ya achau kawang nang menme nang sausan ba dawa yak chone yo budam nang ada ngaye iman de sa kanying wang ha tweling do Nazarene Yesu Kristus menme tak bulan mai dam do hayang wongpong namyang bu prayer points tan ya bai budang ba kanying wang ha tweling iman de khaksu wi bak nang moy mana dam do hayang online ma yop nok tapai yo pulan awian ausin sa yop kambu maidam ya nangi Nazarene Yesu Kristus menme maidam lakpa angan wong padam do maidam do hayang iman maidam bu sagi phalak nang mikti siwa dam lak jingne wang dang ka wang nang menyong boy hayang awian ne jam sanga sausi ngo bu ka dalande wang dang ka wang nang songde jam sa ating lak bu bai yop hayang yop bu macam degi ka wang nang nyilando nang moy mandam ba wang dang gawang nang yakta phanava yup nang tolan na so bana mo yeo amen kawang moy man Sadaman fai nying dambu tu show ekap installation jing nai tau ba hebak ya nang teman fai sausan lak jing na yu jing ni akyang ngai bong oyang ge hayang hadau jing na kebishim hayam lan anyo kebibibi mong mongopu hayam lan oyan ocean yo bekem bu bai hadau tu show nang da nying bu chia nang da nyek pu chia hayang nang da nyek pu hayang mong pha bu namyang gam a bayang interview pha nyahu apply namyang nyahu sa hibak phayang ge kada ma bu apply namyang yang ge hayang berteman moi lan singnang post an ye ngop bu tau jing ne
au mong menga yedai lak setawa ding lang nang hang sing ne tinyi pai bulan kaya iman tim jana nyai dam wonyang sau ye khau da kada cha ni le yang aniu so ne dai buli na dau cha le cham si chim yang yo bekim yang tai siang yang nangaling kayo se imana nyinga dambu lenang awiyo qualified na yamyang bu ya fan me ichi hayang boy kawanga tanyi lebu yoma tomana nyui siang dambu kadalan le damnang se ateng lakai se anya ne awian applicants lan interview de pay noman lili de tau ngau pumenok so chingmen na damnang hanga mam se kawanga kaso yui pay shibui bak me anio kak shibu tu show muhiman tam lakse ating lakai yo batan kay sa daman fay candidates lan hadau kia installation phalak chingna se onglak daman fay nyanau ti ngipchim onglak chingna se tonglak nyanau ti ngipchim ya Mr. and Mrs. Saika inok hayam mo na hayang sa Doctor of Theology at Clark Theological College me thesis revision akim ye kam ngona Master of Theology in Communication at Clark Theological College Mokchong me 2019 me soyangi Bachelor of Theology at Clark Theological College Mokchong 2017 me ya soyangi hayanga thesis nyanbua a critic on coal mining and its effect on environment in Mount District of Nagaland towards eco-theology from the tribal perspective hado nyanbu oyangi working experience lay wonder missionary teacher for 1 year 2019-2020 Auckland Public School Alipur West Bengal mayayangi experience tau yangi tanyi teman fai ya nyanau ti ngipchim associate pastor woman ministry de ya apai bu akung de sheo damnang moilane yakpa ko kapon ya ni sibu bama chahinao sorry pahai chai el hangyang onglak chena setong nang teman phai el hangyang ibadah el langyai inyu de yongme se menang kebisiem imni mo yu kebisiem noksa mo bungona longchang chingsau mo bu hayang 2011 ma papti bu kada PA graduate 2012 में Bachelor of Divinity 2017 had our Eastern Theological College Shorhat Mabu yayangi Master of Theology in Pastoral Counseling Pastoral Care and Counseling had our 2025 had our Eastern Theological College Shorhat Mabu yayangi hayang a dueling Soshanbu work experience teaching missionary to Thailand under NMM from 2017 to 2022 mong mawang piang nga Thailand missionary tuiling paibu ngonang iya nok namyang yang pai married to Numa Chamya teman pai Sunday school superintendent na ya paibu share damnang pumanok among may pon ya yak pakoya sa imni cha phim cha paya chenga chepu yala awang ne kawang ngau cha taw hadogi inang
tawa nang naunyoi memu angsau memu tawa nang sing hayang nang pusau memu tawa nang chao sayang ang tawa nang chalan dang de hiba jana mengne lianggi. Jeremiah chapter 1 verse 5 mpu hadaw ngau edam nang. Amai kau ma pumanok akunga monga haka canang si ipalak hewanda amen hayanga amen kawanga moi mansi sa pangnyuhalan haka can yelak jenis tongna amen hayanga amen kawanga moi mansi sa haka calak jenis tongna. Apa itu woye teman fai awangna misti ngipchem associate pastor woman na menglak niwa haki ya ka wang de pumanok si soma hake cheng chepu phalak chena apai de woye chalak chena sa tongnang Konyak Baptist Church Mondown ma Konyak Baptist Church Mondown ma tau misti ngipchem konyak tau misti ngipchem konyak associate pastor women na menglak chena Associate Pastor Women menglak china le dambua Lia Tampua Jisu Krista ayen hai tuisau ki Jisu Krista iyan hay tuisaw kia sau san lak chena sau san lak china nyek pu se nyik pu sa singa ok pu fai shinga ok pu pai among chang fan fawa among chang panapa haka chanang haka chanang ataba kawang si sauma ata pa kawang si sauma nyambu hai i si bu fai nyampu hay ishi pu pai ngauding ta ting ma ngauting tating ma in the nyai bu hai kan bu ma ina nyai pu hay kan pu ma khak shua ating lakpu lam ma khak shua ating lak pu lamma pen na meng atam bu ma pinna menga tampu ma sau san bu tui sau ma sau san pu tuisaw ma anyai ne sekolande anyay na sekolanta wong nang tamlak wong nang tamlak hayang i achau nilan yom lak se tawa chanang hayang i achaw ngilan yom laksa tawa chanang kawang ngau khak shua kawang ngau khak shua hayang mong yong bu fai hayang mong yong pu pai konyo bu kaya konyo pu kaya pumainok katalande pumaino katalanda i achau pa ma i achaw pa ma woilak chingne wilak chingna yen fan falak se ayan phana phalaksha tawa chanang tawa chanang kawang sipsi phang ma kawang sipsi phangma tawa oklak ya fan ma ka tawa oklak ya phanma hangi tui sau hanghi tuisaw ata pumainok kaya ata pumaino kaya kena tamlak ai kina tamlakai in the nyai bu fai ina nyai pu pai krista nyungo wanglam ke Krista nyuingo wanglam ka yaha ma sausan lakse yahama sau san laksa pumainok te chan bu phanang pumainok te chanbu phanang hayang krista mong bu ki hayang Krista mongpu ki sausan bu kaya Konyak Baptist Church Mondown sau san pu kaya Konyak Baptist Church Montown chalon tamlak chingne chalon tamlak chingna yak chong nyu amai ne yak chong yu amay na tau menglak ai se tau meng lakay sa krista hayang Krista hayang pumainok si sauma pumainok si sau atapa kawang de atapa kawang da tawa chan bu phanang tawa chanbu phanang pumainok akunga monga hakachan amen hayang amen kawang moy mansi next Pajai el hangyang apai wuya hadogi chiang bu falak china chiang chipu yalak china tongnang Konyak Baptist Church Mondown me Konyak Baptist Church Montown ma tau Pajai el hangyang konyak tau pacai el hang eng konyak Sunday School Superintendent na menglak chingna Sunday School Superintendent na menglak chingna le dambua li tampua Jisu Krista ayen hai tuisau ki Jisu Krista ayan hay doi sau kia sau san lak chingna sau san lak chingna nyek pu se singo okpu fai nyik pu sa singa okpu pai among chang fan fawa haka chanang among chang phana phabu haka chanang ataba kawang si saume atapa kawang si sau ma nyambu ai e sibu fai
Nyampu hai isi pu pai. ngau ting ta ting ma Ngau ting ta ting ma. in a nyai bu hai kan bu ma In hai nyai pu hai kan pu ma. khắc xua a ting lak pu lam ma Khak sua ting lak pu lam ma. pen na meng a tam bu ma Pin na tampu. pen na meng a tam bu ma anyai ne Anyai na. na halande Nahalante. kawang ngau sing bu ma Kawang ngau sing pu ma. wong nang a chong ne tam lak Wong nang a chong na tam lak. hayang a Hayang a. e a chau ni lan I a chau nhi lan. mai e yom lak se tawa chanang Maya yom lak sa tawa chanang. kawang ngau khắc xua Kawang ngau khak sua. hayang a mong yong bu fai Hayang a mong yong pu fai. konyo bu kaye Konyo pu kaya. bumenok katalan Pumenok kadalan. e a chau ba ma I a chau pa ma. woilak ching ne Vui lak ching na. a yen Yen. fan falak se Fan falak sa tawa chanang tawa chanang. kawang e sip si phang ma Kawang i sip si phang ma. tawa oklak ya fan me Tawa oplak ya fan ma. hang he tui so Hang hi tui sau. ate pumenok kaye Ate pumenok kaya. kene tamlak ai Kina tam lakai. in a nyai bu fai Ina nyai pu fai. krista nyu ngo wang lam ge Krista nyui ngo wang lam ka. ya ha ma Yaha ma. sausan lak se Sausan lak sa. pumenok te Pumenok te. chan bu phanang Jan bu panang. hayang a krista a mong bu ki e Hayang a Krista mong pu kia. sausan bu kaye Sausan pu kaya. konyak baptist church mondown Konyak Baptist Church Montown. chalon tamlak ching ne Jalona tamlak ching na. yak chong ba amai ne Yak chong pa amay na. tau myang lak ai se Tau menglak ay sa. krista hayang a pumenok si so ma Krista hayang a pumenok si sauma. ata ba kawang de Atapa kawang te. tawa chan bu phanang Tawa chan pu panang. pumenok akunga monga haka chanang amen hayang a amen kawang a moemansi sa teman fai omong bu ordained ministers lang imanda yak asinga yop adam lak china se hadaw ganda reverend lan pai lak china se tong nang scatter Naman 5 teman fai Misty Ngipchim a sweat pastor woman there yak chona yoblak chingne se teman fai ordained minister lan numan lim de ning nang awang balim numan lim de anyo reverend wachingang tuman lim me teman fai hangyang Sunday school superintendent de yak singa tuman lim me yoblak anyo tuman fai jamsa pang yu halano yopuma wombu oklak to kema imni solak china yadu sing solak china setong nang tuman limme id singlak iman limme yada singlak jamsio bui pak ya haleluya achau ba ada ba yongwan ba kawang ini Sunday school superintendent na yo patan bukia ada ma baca angyang kawang nanga mui mana nanga li tamdigi o wang dang kawang nang men me yang asinga yo patan nang wang dang kawang nang wong ada ayang nang acau ba ada ba yo wan ba konco ba mui dang ayang ling ada wan de tu se mo oku ene tamdo yo kusambu o tu se bo hawi o mai le kadam ayang anyai pada pabu bai nuling so so nak angan mo kawang nang pa tamdo apa aha ya acau kawang menba ordained ministers lana yang singa angan mo wang dang kawang nang mo lamai rokwai ada authority bai kawang nang so sang kai lang mo nang đâu kai ma kawang nang tui ayong ling tam nang sa ating lapu ayong mo nang ayan yongan ba kawang nang yakta fanapai nang so sang tailak chingne se kawang nang bubu yang hengo bongbong nang yaha chao angan bongai nang wong bu modo
hayang tunyi pumanok sucinga li dambu hayang boy wangdang kawang hadau sauma kawang nanga wangdang mu awang na li se nang menyong boy hayang pumanok sucing de nam nolak cingna nyingbu kie ordained ministers kaya yak singa iman de kawang nang angan hayang authority simadam fanfa yum nangi tolana seupa nang monga ye amen. Stay back, minister niya naman yebok lang. Sa teman fay. Teman Fay, Associate Pastor Women, Tuisho, 18 January 2026, KBCM, Pumenok lan teman Muilan Sisoma, teman Fay, Nyanau, Ti Ngipchem, Hado Office, Ya Tainang, Yade, Sign Namyanga Ya Dialog Jenis Setong. Next, teman Fay, Sunday School Superintendent na El Hangyang, nango sign na mga do take over na mga sila tongnak. Teman Fay dah mengupu KBCM nilan muilan men me. Kawang ngau me lam hoge hayang kawang ngau me. Now me na meangkai se ada me with all the best wishes ada Fay a new appointment order jam se pa dam nang awang na ti ngipchem. Tau ki mu pa JL Hangyang. Taidem nga mangobukie sa ngau ilak short speeches number jame nyanau tingip chem konyak nyime pajai el hangeng konyak sa nangide jape majase ngau ilak chine pakfana. Melan tenap mai, wangsim pa bu teman Fay tenap bu searching wui pa, niom pa anyo Krista, tang pempang me melan de wangsim panang, anyo naman melan de awang na mong mai bu atau moi man ngau awang hado I tamnang. Ma ngau lak hango yenang, hango tui man ling wang bu khai, ta khai ma atam. Tawa naman mabu moi mano yahu bu anyo anyai na mong mai bu ngau hataw achenga ngau lak chene taw hataw kitem nang KBCM jong bu taw naha mamu hataw ki hataw mon ma jong yang ki KBCM ma jong yang ki jong yang hataw theology nyau lak chene taw hataw ki akong wang KBCM bu mai nok BT taw wang peng nga nyau yang ki hataw phai ma taw
master postgraduate atau 2 years nyau yang ki. Hatau pai ma anyo yelak pu tau doctorate studies jing na tau hatau ki tai yang ki. KBCM pumainok ka ata yong chama phong bu hatau ngo yang ki. Singai ngin ma yop pu ma winasai pu ma anyo mongyong tampu ma sa ibu yekum pumainok searching anyo nyulom paloma ata yong chama phong bu hatau ngo yang ki. Tani to doctorate nyau ba manso to thesis submission hatau hipak mangot nang hayang pai tani to hatau platform ma yong yang atau awang na KBCM pumainok to mong mai pa yo minyong pha pai nama na chama phong yang aching theological studies tani ngoi sa hatau ki kem pai bu chama phong bu semen lam pi jing na sa to awang pa ngau muk ma to hatau minyong pha bu ngau hatau ngau na tam hu nang ki anyo ni sa pu pa ma tau KBCM pumainok ma chong pu chong yang Bible nyau hatau ki Taiwan ta. Au pa siya poi tau hangi pa lamma siya poi aching nan palak aching service palak pumainok tau au pa vongpong na meng aching ha bu chia yong bu chia hangi pa lamma chia anan ya hu bu na meng kama tau vongpong na meng kama aching service palak hangna tau chong bu atan nam no yang apai bu mai nok cha sa tawa hado ki tai tani tengoi sa pai bu ngo yang ki tani tau hado platform opportunity tau nang chance tau nang tau khai KBCM pu mai nok ta tau yong minyong pha bu yelak pa ata hado opportunity hado searching pha tam bu jin tawa pu mai nok ta minyong pha bu hado ngau ie tam nang lim sa pu pa anyo akem ne tawa lai sa nyau yang tani tengoi sa pai nang yak yu tawa pumai nok ma yichi ka ministry ma sa tawa hado kia tuilenga mantai yishing pu kan ma ngok lak academic ma tawa hado ki nyau pa ya poi tani doctorate tani ngui nyau ya poi practical ma tawa zero hado ki ngonang taw khai ma taw hangshin bangpeng taw ka wang pha pu yen pai taw sau sa na tai la kai taw kan ma pumai nok searching soko searching youth searching nyulom palom pumainok lana teman fa nyom pa ma wangyanga ata yong lamhau tampao namana vinna shai pha namana ata yopu ma champao ata mongyong na tampao ata advice pha pu fai hadawa yishu hadawa shu nang haki asa ata lam nyu hawa tampa hangna to experience hango manang pu nyau sa nyau pu to kha yong fresh yong ala to hadaki ngo nang to khai ma pu mai nok iya hadaki searching ma ngo pu se yichi ba ata yong chama phong pu fai lam hau pu fai ata haki ling ha o sa ata guide na meng pa sa to pu mai nok si so ma minyong pa pu anu naman ma pu ya hu pu yop pu ya hu pu nang naman ma pu mui he man ya hu pu jing na hada ngau lem naman tang da ya pai nang ka wanga KBCM da moi man pa amen. Mulan de nap mai wang sempa bu tingi bu searching woi pa cinda wang sempa ang bu nyom ba yang jimbu Kristen mai wang na hipak amai cingna kawang de minyong panang ane KBCM staff interview board ada Monghama Sunday School superintendent na lia tampu cingna minyong panang puminok sochung mo woyang KBCM members lan awyuna cingna yopacham minyong pabu ana mongmai bu chai tamnang tau Thailand me wangpeng nga 5 years under Nagaland missionary movement tuilinga ngowanta Thai kadalana nahalanda yong lanya ka namno pu alama tau ngiyang ki hayang boy tanap hipak kinang bukai tau cha hai ikeneng imana na launching foundation the yong mong pabu ngiyang ki na lante na mamu Christ centered ane Bible oriented ma chong na tambu hatau tau ngiyang ki tau khai
Hadau responsibilities are Sunday school department launching sahayichi hayang poi. Hatawa teman kong kembu cingonang. Teman mulana nahalante. Yoong latnyik kawang singpuma chongna tamha. Namana support ane cooperation pakama nakshi hadau ministry mailak hayang hadau calona tailak. Bible mengobuki hangcing na wangtang angcing hadau ki pulan cing ngonang. Akumna tinyi dau Sunday school superintendent na liengai pua kawang hayang pumainok kadalan sisauma okpusena tau nan palak ane nuan mulana cinda yopuma jempa se jai tamnang. Thank you. Nang ni de mong mayanang anu congratulations pa tamnang. Taidam de laiha hem ameja pa jay impi iman akong sa iman de hem lolak chinay bakpanang.
kawang mikti siwa tame ingwen ngamay ano ngamak amay hemlok katambu jingne aku mong mayanang kawang muimansi akim yida o painang to kay teman molan menghai tanlak jinna to China tamnang kawang ngau nyaulak minister sesa kengonang to kay teman molan nyom pa paibutan cham se yong nyom pa anpon ya Oyan ocean to ba kimchingda pai dige moilan mong mai yanang anya na yen gamo yong shubulan numan pai opu jingna ponia bungalan China damnang yela potau ki chinda kawang kimching yama pai ngoge to yobai bagyak ning e chau ba da ba yongwan ba kawang nang ngau sagi phalap jingna nang sausan ba to yong nang ge to mong ki chi ba nang mong bu ki ngau oklak jingna e chu bin yelang akan mong e se nang yomba hayang nang nyilan mong jang nang mong bu ki tim ta dam ba yup nang Taulan serupa nang mongai ia. Amin. Okay. Tanya teman fai saumaya. Pastor Alani, Pastor Jacob, Pastor Munbai. Anio teman bumanok ma aswet pastor women na mangla. Anio Sunday school ministry ma Sunday school superintendent na mangla. Iman kong kimbu pastoral staff hayang theologically jagi training ya yang phailan. Bumanok kaya monghembu lan hayang pangchim kaya monghembu lan. Tuiling sausan lak jingne se tenyi bu hat ma tenyi teman fai omyanga. Ngai ni buhat ma yuyu office yoma dalak lan nginang. Anyane iman karapli the congratulations kebishem kai tau China tamnang. Taman bai baje Jacob e ministry tu show KBB mission phangma KBCM mission phangma tuiling sausana. Yo onga tui okapai bu missionary changonang hakamu anu nyomba na myang tuiling wanda. Nang ayombu nyilan moeman ayong tau galakse ating lakpo ayong onang hayang maya tuiling sausan kayo se hayang pumanok ma tuiling sausan atau kebisiem pangma mission ka so ma maidam ya yang bujing na mong may bu mission board ikaw mo bu pumanok so chim mo bu tanyi o mga bu nyilan ese mo bu nang daminyong pa bungaw tau China damnang hayang nang onga okha pumanok man yom ba na myang baywanda Jam setuling sausan na paibu KBCM mabukawang yang salam o China dam si setau China dam nang. Hayang tau ki mo teman pai China monbai nang mokchong pumainok te pastor tu so jena tabu ma. Anya na nyom ba na myang yang tau nan pa yok. Ngani himni mong demu teman na anyo sati wedding mangok bujing ne. Mass wedding o painang Hadaw lili nam nolak na ngai bujing na. Hayang boy, pumanok soching yo bekim yang hayang atinyi ombulan teman moilana. Nang tailak te yo onga mongmai dai bu. Hayang ta ngoi wanda numan nang tuiling sausan bu me. Yalak pe KBCM bu support. Hibak pe mangolak yo pu me hayang semen lam pe me se hadaw assurance o nang da padam nang. Hanggan yue sebu, yok sang bu, tak heden bu, ay hada ye okpu, ngoy abiyue, nang local pu mainok ta ilak wongpong. Tau kema, au bu mong tui daya, au hibai itam yehen be, yung olak ching ne, juwan aseme, nang pu mainok kebisem ngo nang gejasa, hada ngau idam nang. Taman bai tuiling asausan na tailak ni, KBCM ada macam setuiling sausan na Taiwan de. Kawang ngau ma yafanyang hayang sa already sausan ngok bulan. Achinga meditation ki devotion hibak ki reflect na myang yang Yahu bu ngok bujing na se tanap kawang ngau. Shepherds after God's own heart. Hado ngau mak ya painang. Kawang ba mongjang faida wuibu yisegama kembu nyom balan. Au berteman Jeremia afong
lim aliang pan mengada lailake hadogi taunang au yana angau chai taulan wanglam lambalan tawa nomanda falak hayang imana nomantang me kon hai ngau hayang apong tawa okpu fai wanglam lamlak kawang i ngau chai bu kawang i mongchang kia ngokbu ka dalan hatau kibu hayang taulan wanglam lamlak jingna kawang falak hatau yang ki hayang iman noman dang ma kon hay ngau hayang apong tawa okpu fai wanglam lamlak anyai na 7 hayang 6 injury pangbame juda spiritually yung downfall na miyang bu politically yung downfall na miyang bu hibakja morally down na miyang bu hibakja o yang ge hayang tau ki ngobu ki anyo iman Babylon angcheng pangma anyo ra na miyang sonbu hado tamana nginang hayang ba hado mangau bua hado hangi yapan ngai bu si bu na miyang kama kawang yisingbu kawang faida yuweibu nyom balan kawang mongchang kibu yichibu sausan balan na wanglam lam yang na ngobu jingne iman sa yichi hayang boy the rest kingdom juda angjing saaji muong de khimlak na ngai hayang atingba Israel kawang tau na ngai tau khema iman lambe na dai bu jeng hado nginang hayang hado ki iwanda nyom balan mai sare ibu ngau yichi hayang boy imana hado nyom balan wanglam lam balanda lepu pai ibu nginang au hi hang hi tu soma leader chana myang su chatheli akung leader na myang su bulana like shepherds nyom balan ki engonang hayang nyilan iman nyomba tu so kadalan na singbu ki hado nyomba lepu chana jonbu nginang awang na tomana sing na damhu bua sing yahu bua the call comes from God. I will give you shepherds after my own heart. English Bible version mahagang nginang teman ma yuiba kanyano nginang hayang boy angau chaibu kada halap hayang imana konjong pai konyong ngonglai bu kai imana kanong monglai tambu pai nyaulak si bu kai kawang mongchang kan nyembu kada hadau ba leader halak hadau chanbu nginang tau kama haki tuiling sausan lak jingna call comes from the living God tenye oyan ocean sausan bu tu somo yong ngonangge nyom ba tu somo nyom nyu tu somo hayang chatheli wibu tu somo temanda ating ma ka dalanda apong tau maya sausan lak anyong lam de yichibe ku le yichibe lo lam yichibe amai ba lam sausan na tamlak sibu calling comes from God hadawa kawang mapu paibu ngonam tau kema kawang nyekpu jingne se nyomba na myang lak jingne Sunday school superintendent na myang lak jingne soko bunyu na myang lak jingne se yongnang se ateng lak nang pastoral ministry yu ning the pastor na myang apon na myang yo okpu tu soja tawa pastor sa tawa anying the pastor na myang yo okpu tawa anying the tawa pastor na jeli okpu tu soja ngona hayang political parties lam ngonang hayang iman favor ma dambu leaders ma ngonang adwa wanglam ha kango do budang buma hayang boy church workers lan pastors lan associate pastors lan soko winyu lan associate pastor women youth Sunday school superintendent hadama politically achieve na myang lak politically lelak hadaw so ching yichi
hayang atau ki nang hayang atau yeli. Ang ba nok mabu ang ha ang bu hai ang ya bu hadolan aniu jailei ang ba na myang bu hadau nginang aniu temanda yui puhu nokpong maidam ngobu jengna alau de pa ba jailei pa bu soching hadau ngonang ba hadau men ngonang ba teman kata wang lemme hayang teman buzim culture tradition hayang boy teman tuiling sausan bua kebi siem me hayang konyak pangchim ma practice myang bua heki culturally inherit na myang pastor jana myang na yeli hayang yeli cha hadau tuiso nginang Dogame, it is a divine calling chosen and entrusted by God himself. Hado ating lakya. Process talay do. Hangga tanyi nang pastor na miyang busi. Wunyo hayang wibajang na miyang busi. Politically haya, culturally haya. Yisigma self-appointment. Hayang ba daw tay nang pumainok suching de pay buha by divine calling. At sao ba man yik pumay. Nisibwa ma, the work is shepherding, not rolling. Tuiso, nyinga dambu, hangin nyinga dambu, nyilan, paulak, jingne. Hayang bu iman dang ma. Kadong ni wang lam balan ki wang lam lak pa, akyang ni na yijibe. Nyom balan, pumanong matuling sausan bulan, tuiso wa, tau balam mangonang. Peter Afong, awang ba Peter Afong nga aling nilim, ibo na miyang kamada, be shepherds of God's flock, not lording it over those entrusted to you. Jajama teman nyilan terrorist lan iman yang lak jingne human shell civilian nyui de payang hadau civilian ka dalan aba iman de tuk yang iman pai round nem yang alau lan iman de attack nem yang yang tamlak jingne iman yang lak jingne civilian lan human shell ne chon buki we might be tempted as well. Pumanok tuiling sausan yang NGO tuiling sausan yang public new halan ching iman privileges iman men ki yang teman comfort zone mengotai na ising ma iman teman iman men chon yang iman ching privileges teman yauhan heki wang lam lak manipulate na yang lak ching na se tuiling sausan lak ching na nyekpu ba kong yiji hayang boy yi yom lak ching na se nyekpu nyom ba ja hayang nyom nyu cha na myang bu ma teman ngi okpa knows the sheep and that is very challenging nyom balan teman ngonang hayang boy nyilan men yising okpu yong mong sang atai nang pumanok achu ha chia men kong kem bo sing ok pumanok ayong na chia nok salan men kong kem bo sing ok long mai che hong lan men kong kem bo sing ok nyung bayong hayem noyem lan kong kem bo members lan men sing ok hadogi ngonang hayang boy nyom ba cha tu sewa nyilan cheng sing lak men bai tau do hayang boy hayang inok yafan hayang cheng over all situations hadau singlak wongpong na myang bukan da nyom ba tu so de nyek pu nginang walks with the sheep nilan bai cham ma kem lak iman bai cham ma tuiling so sang lak hadau jing na teman nyek pu ngonang protects the sheep nyom balana hangga sa nyu mabu solan mabu yan na angya bay hayang hadau nyilan lilay mabahay sa ayan panpaya bay tau ba ya fan ma nyilan nyom balan nyilan da paulak yomlak hadau cha nginang feeds the sheep hayang nyom bawa
semai mai bu hai chong da ya da ye yang yan da ya da ye ni lan da ayan pha dam bu ha ing pha nang tau ja le leaders cha bu mai nok ma ya ha ing wang mana wong pong myang bu ni lan da pha lak ha do inang. The major ministry is faithfulness. Tau kai mama ministry chiang amyang amaya hangga senglak yo ok pu hangga senglak si bun myang ga ma khak shue yong ok ngok bu ma ngau ding yi bu ma senglak na ngai nang. John afong dam cha aleng pan manga pan ma nyit ma lai wan de. Jesus did not ask Peter. Jisua Peter da ha yatong. How big is your church? Kebisiem ki Peter nang khimjinga nang yop nok nang bu manok jam le yong bu ji se tong bu tamana yingi. How popular are you? Kada adama tuiling sau sana mandai mu yong mensing kada ngonam ko yong popular na myang ha ko ngonam ko adama yang ngono hayang boy this particular context me Peter de nang hangsin na popular na myang experience pay bu si kada la nang jang hangsin sing nang ge se hada pong yam bu tamana yingi. Hayang boy Jisua Peter de dong bua kushin jai dong bu nge nang hada context me do you love me nanga ata kanya hangjing ne nanga Krista da kan bu myang ga ma nanga ka dalanda kan lak tawa Jisu Krista da kan bu myang ga ma hama ka dalanda tawa kan lak hayang nanga Jisu Krista da kan bu myang ga ma nyilan wongpong hayeng uying lak. Therefore, the major ministry is here. Love for Christ, Krista da kanya. In the first place. Hayang hadawa hangi masinglak in fitting his flock. Hangga nyilanda kawang nga unangke. Hangga yobukim nangke. Hangga activities, spiritual, hayeng namno nangke. Hataw kaya ngilak, nanga Krista da yakan buwa. Hayang hataw masinglak, nanga sausan ba emeja tuok te yong okpu ong okpu hadaw ya fanja temana ngi ong nang police woman the shepherd needs the support of the flock niom balan mai lak ahang sino bongpong niom balan bong nang ngok laka yo ong sunang leader amai bongpong visionary leader bongpong and what police woman the shepherd needs the support of the flock Niom ba cha jing ne, niom ba lan jing ne se, the cooperation, support, nyi lan mabu. Church members lan mabu. Hado yo bu bong pong na myang nang. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls. As those who will have to give an account, let them do this with joy and not with groaning. For that would be of no advantage to you. Niom balan, sausan yulan, staff lan, pumanok ma liingay bulan. Imana numan yaha, yumlak ching nese li dam bulan. Ordained minister lana yakasing yanga, imanda dedigen me yanga, pumanok menme, imanda authority shimadam dubu. They are keeping watch over your souls. Naman nilan yumnang. Tau jing ne haka ordain lana yaka seng yanga. Yopa dedicate na myanga libu leaders lan pangme ngodo. Submit to them. Simen lambe me iman pang ngodo. Hang jing ne naman da paudik nang. Naman nilan da paudik nang. Hayanga hadaw nilan da bu accountability. Audit ya wanda finance secretary lana si hingin na ama hangga jauh hangga ngot nangge si wanda hadaw si yang pumanok ta accountability auditors landa kaksua pabu kia hadaw niom balan niom nyulan Sunday school superintendent lana imana paubu nilan yamapu mapu yepo okpu iman tui shojing accountability wa
le dambu bu mai nok te hayang le nye ka ngai bu ka wang ba da pa na ngai bu ada ngona tau kai mai iman pang mai iman authority pang mai teman ngola hayang hadau ka dalana mong mai phai bai sau san na tam ka mahang ge tak ka sang wan du au ye lai mong sang mong wang wan de au pong ye tau she hingin yawang ying wei be ha ying yawang ying wei be nuk hai bung yawang ying wei bu ya fan me tau lan khong kem bu tau do hayang boy bu manok members lan akyang nyu me cooperation ya pha be semen lampe me tak ka sang bu ya fan me mong meng si da bai ngọ ne yitam game hangge nang niyom ba a nang niyom nyua nang leaders a hado ibu nginang tau keme niyom balan sausan yulan tuman jena pang nyualan neman mabu yopu yong bongbong hado ma yopu nap ning som bai wanda mabu e jayang ki tau jai bai bu neman yop wanda tau ngok yang a neman tau ngok po yin sing hayang bo niyom ba mendon yang a yop yang a jai jai nang tikon lan chiang i yang yop pu jai sausan balan chiang i yop pu jai wanda yong a mong yong te nang hayang menyong pha boy anuk asung ma cakan ma si yang kem menyong ha ge wanda yop pu ngau jai wanda you prayed for us hibak fe meneman yop pu teman jai nang hadwa yo ong pu bongbong na meng nang niom balan a superhuman yichi sausan balan sausan yulan associate pastors lan superhuman na yichi hayang boy nang kibu akibu ka damu he ngau cha ibu de iu mong meng lak hayang hadau ngau cha ibu kaya e la wang bu ngai lak hayang ngau cha ibu kaya e mik phi ngai lak hayang e ngau cha ibu kaya e mong phak bu ngai lak hayang hadau ngau cha ibu kaya ay hang ge ibu yang se pastor tu so mu tok na ngai lak Sunday schools tu so mu lak na ngai lak so ko bu nyu tu ling bu mu lak na ngai lak ko nyu no yong do hang vong ye tau lak hang o interest ye tau lak tau chừng ne ayang pau bu pian bu me alam ga khak su khak su bu ngao khak su bu he bak me khak su bu ka dalana khak su bu nyoi me e ga ma mai nang bu ayang boy khak su bu ngao khak su bu ka da yi je be khak su bu he bak me yi je be khak su bu nyoi me yi je be ngao ga ma ha do pian nang Jajam hagi ungo nang jauh jeng ini in our daily conversation with friends in the family. Teman hagatek lain o. Sing buat teman moilan sing nang jaja witness ang inang. Ayang boy, how to encourage one another. Hangga aniyo sausan ba amay na miyang atam lang. Sausan yu amay na miyang atam lang. Nang hasaw si bu nang ang inang. Hangga witness ay hangga idaw ma iya kada amay na miyang lang. Sausan ba amay na, sausan yu amay na miyang lak china. Pastor amay na miyang lak china. Nyilan mo bu encouragement mong yung adambu. Hadaw support yu ongaw ompong. Pastor lan asay nyilan. Sangsi singlak chiyang, mong singlak chiyang yichi hayang boy. Pastors need understanding from all of you. Sunday school superintendent needs understanding from all the teachers. Maybe all students, all the parents. Obo bumanok lan sibu nyilan pastor babe cham mayong lakay soko when you be cham mayong lakay youth director be cham mayong lakay Sunday school superintendent be cham yakap yong lakay then it becomes joyful mayang ayok ya boy mong may pay mayang dynamic na yiji up we enjoy serving along with you hayang it doesn't become burden or burdensome to me Hanggi yi yisang okpu chali sita nyaka unyu gai se ngona yitam yup na dai bu mong mai dai ko nyo bu mong mai dai ko nyo ngolai ne yin kem ni abu mong mai me hayang no man phai cham se tuiling sausan wanda hongli mong mai bu phai hadau ge tuiling sausan okpu
hadawa pumanok kadalan jam se akung jana myanga no Bible tu so jeng na ngai bu ngonang. Document Hebrew 13:17 reminds believers to honor and support their spiritual leaders, recognizing their responsibility before God. A healthy church and its ministry are built, not built by the pastors alone. I mean, pastors, healthy church, yung may bu ministry linga bu yok ja, hayang yok lang. Hayang boy, tumancham se yakap yang ling bu me, Sunday school ministry, woman ministry, and you general hadaw cham se ling bu oklak. Akemba point. Hadawa not cuts reflection. Just put the word simply reflection. Hadawa typing pen bu. Teman topik chang hengon. Why it matters? Teman tak wanda sang wanda doktor lan dang da tai wanda. Doktor teman patients lan ignore nam yang na. Teman ngau bahai, teman sangbu, pongbu, hadaw chiang si bu bahai, may yang concentration je pa yitai ba. Inying de i tai bu. Tawai nyanyang ada tang pu sangbu tak chiang ba yising ba pa bu nam yang ga ma. Nang umong yumelak, daw umong yumelak. Of course, we have good doctors. Teman mon hospital ma hayang kebisya ma doctors amailan mo nang. Hake iman na tuwi yeling. Hayang boy may huya. Doctor atam dang da tai si buta iman busy na miyang bujing na ising ma iman na teman da ignore na miyang yang teman da kasangbu. Jeng bahay understand na yamyang ba. Iman na sengbu, manbu, iman na ngibu, iman na tay bu ba tawai chak nyanyang ngo susu bu bahay. Pabo na miyang gama hadaw hanggang lang. Daw jeng na a doctor after God's heart, wongpong na miyang bungina. Kawang mongjang, kawang pa mongjang. Kibu doctor, hayang kawang pa chuday da webu doctor. Au hiya takpalan taksing, hadawa yung maya sing yayang. Yayang sipsipay treatment pa. Hado doctor wongpong na miyang na. God's efforts are like that. They heal spiritually. Tawai muli physically tak sang balan doktor lan na teman may dambuki Kawang sausan bu nyiyom balan o haki yahama may dambulan. Juday me konjong me taydam tehen na tengi bulan ngonang. Hayang numanda kupalay balan yabay damlak jing na se protect faithfully. Yang ong yadam lak jing na noksa me yang yaday lak jing na. Hayang talay hibalan yabay dam lak jing na se yom nang. Pastors and teachers should feed people with God's word. Teman pastor lan, Sunday school teachers lan, teman kongkembu, church matuling sausan bulan na, teman kawang ngau kaksu nyolak, hayang kadanyo halanda yoong maya in the nyai bupay pautik lak. Akem yekama in the community, leaders should be honest, fair and compassionate, not corrupt or self-serving. Tahu kema, moy lana nyom ba na miyang yok lang, moy lana soko winyo na nga yamyang sasa, Sunday school superintendent no yamyang lang. Hayang boy, community leaders, koloni me, ward me, hanghi me chia boy, nang de leaders na lewande, kebisha members na lan leaders na public life ma lewande, be honest, nauding elak, kakshu butueling lak, sipsi yayang bay elak. Hayang ngau la ilak aniu self-serving yue de may lak jing odem bu kada akung public nyua sacrifice myang yang hadaw lam taman yikem lak. In our lives, each of us can be a shepherd daw jing in small ways, caring for our family, guiding children. New balan o ninok ma nyom balan nahalanda paudik lak nyom balan noksama lam weibuba niomba niom nyuna temano myang oklak. Awian ausunda nanganyaw lay nang menders na myang bukaya. Hayang with God's heart as our model. Alaw ba kadong nyu mongjang. I mongjang ki ichi hayang boy kawang ataman kan bu mongjang ating ba fay nyaw lay lak jing nase edam nang. Walk humbly, serve faithfully, love deeply, lead prayerfully. Then you install na miyang bu ministers landa inang.
for the church. Pray for your pastors, iyang bungao, associate pastors, Sunday school superintendent lan tuman jeng na yupum ompa. Respect their calling. Imanu ka dalili ba iji. Tahu kami niya kengai bu aja. Pulpit me dediket na yang ordained ministers lan sing yang charge pabu ka dangonang. Tahu jeng na hatau searching ministry, hatau calling the respect na yang do. Work together in unity. Iman saya ji hayang boy teman jam se kiamlang. Kawang ngau cai bu asede mo iman. Kawang ngau ma yong lu nyau lai tambu jeng ne nyum pada mong mayanang yang tinyi bu tai tem mai tam pe ngop bulan anyo tai tem part ya faya boy se mai tam ya ngau bu no man lili se de mong mayanang kawang moi mansi ya no man ministry jeng ne jin de tu man yu pu ma chamlak tu man tui tem ne hem lok lak nya na ngop tu ma tai tem pha ngop bu 467 atau epetan kai lokal bulan woilak adolan hem lok yang pe teman moilan cham siup aga teman tu solak tu kai singangolak jingne yu pungau mek aga ifaning teman pe tini so sanlak jingne install na meng bu anyo pasena tailak ni tolan jingne teman yup lak tu kai ado lam matang yang amai masut bu ejing right masut bulan atau lam matang yang teman chenau mon pai ejing ministry anyo I ngoilak pumainok anyo iman journey jengne to amai masut bulan chenau mon pai jengne yup kai anyo atau atang me ejing to sita ngi putatan lam tang yang atok masut bu yak cha I masut bulan pacai cakup I pastoral ministry tetailak ukha pumainok tetailak ngonang tauki I iyan noksa anyo I ngoilak pumainok ukha pumainok jingno atau atang masud bulan yup kai to ma jing yak nyai masud pu amai masud bulan nyanau ngipchem ngai muang yang tenyi muang tia anpong mengoye I yak ma ministry authority phayang ngonang tauki sa muang iman ya lingatalak tu so jingne ya iyan jingne noksa jingne age amai masud bulan yup kai ejing left masud pu atong sud bulan pacai hangyang ejing ministry jingne iyan jingne anyo iman noksa jingne yup kai ni sebu banga meka teman moilane tinyi pu atau service yong moy man fai so tambu jingne kawang teminyong pa teman jam se yup solak tau some sabu tui temalok lakhem khopli tawok menyit moilan yong tau em lokha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lan sota sai bunga meklili ya yang teman moilan cham se yo pa tui soa yo pa tuman da kan boyen kawang nang ya yang sipsi chene minyong fanang ini nukuba do nang achau kumjeng ma nang sausan palan nukuba nang kasau te yak yue tai be yo pa kembu ado batai temli li nang yong may alamui bu chene minyong pa buai chenau mon pai nang kasau te yak yue tai lak kawang nang sipsi ipai umatamsi ayang nang pauya ayang Jacob upa nang sipsi pang machenda nang alamuya wiso kong kombo kawang nang opung ine tamsi ayang nyanaw ngipchim ayang chenau hangeng imnyu tanyi mapayang sachi Krista pumainok me department head me imnyi tuilang at alangonang uwis kokong ayang Sunday school atau ministry li me kawang nang yayang sipsi lamuye tampa tumancam sa nang Krista tang pempaye nang angching yong atamlak tuiso me niyong ba pang me tuman moy lan lengacho na paywande kawang nang yaha chaw angan wong tuman pay umkay tuiso li lingok lak ching ne juday konjong upan nang yakay ayan na may angpa ayang nukuba ungli mong may buya chain de kawang nang paynatampa nang ching ne panafa linglak adaw tuiso lilia kawang nang wisi wang nyak wang ay lepie iman paynukuba Uy pa ne nang miange tuiso say saulen tamlak ching ne Dini mo ang ayong butoy sa kongkombua may saulen lak nukupa nang alam niyo uy tampa Hen kawang nang dayo po ang bukye Ado tuiso yung may sobu ching ne minyong panang Sa mo'y manya atuman yuyoy noktayan tayo nang Kawang adaw nang iyan mo'y manya yung atuman yin tampa Nyisa daw ba nyo ching de Layan nang da umakambuhi pak mangi Mo'y lande Ayan na may yakayo se. Upa yan na tayo man ng mapumuy man yue. Sumin miyop nang tulan ese upa ng mga iyo. Amen. Upa